हेलो नमस्कार बंधुসকল আজি আমি হোলিৰ উৎসৱ পালন কৰি আছো এতিয়া বৰ্তমান আছো আমি ঈশ্বৰৰ ঘৰত আৰু গাওঁ দিছে হ্যাপি হোলি वेलकम बैक टू माय होली ब्लॉग अकमान आरम्भ करिছোঁ खेलिबले खेलो चाब खोबरा देखिছে চিনি পাইছে নাই জনাব বিন্দাস ব্লগৰ অনাৰ হয়নে নহয় মই আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব মই নিজে নিজকে চিনি পোৱা নাই আজি হোলি দিনটোত বাজি কি নহওক ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ খেলোঁ বেছি দীঘলীয়া ভিডিঅ' নহয় শ্বৰ্ট ভিডিঅ' চাব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা হোলীৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ Thank you. Hi, Maria. Thank you. Hi, Billy. Maria. Thank you. Talok duijone khelok Maria. Let's start music. इतना मजा क्यों आ रहा है तूने हवा में भांग मिलाया इतना मजा क्यों आ रहा है तूने हवा में भांग मिलाया दुगना नशा क्यों हो रहा है आँखों से मीठा तूने खिलाया वो तेरी मलमल की कुर्ती गुलाबी हो गई चली चाल के नवाबी हो गई बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी तो सीधी सादी चोरी शराबी हो गई हर चीज पहन के जो तूने मारा ठुमका तो लड्डू पड़ोसन की भाभी हो गई बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी तो सीधी सादी चोरी शराबी हो गई हर चीज पहन के जो तूने मारा ठुमका तो लड्डू पड़ोसन की भाभी हो गई तेरी कलाई है हाथों में आई है मैं रोना तो लगती অৱশেষত এয়া চাহ মিঠাই জুতিৰে আজি এই হোলীৰ দিনটো সামৰণি কৰিলোঁ চবেই খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলে মই থাকি গ'লো মোক খাই লওঁ নহ'লে থালত নাথাকিব তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিওঁ আৰু বেছি দীঘলীয়া কৰা নাই 2-3 মিনিটৰ সকলোৱে মিলি কিবা এটা ফূৰ্তি কৰিলোঁ আৰু লগতে আকৌ এবাৰ মোৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে সকলো অসমবাসীলৈ শুভেচ্ছা থাকিল হোলীৰ যাতে আগন্তুক জীৱনৰ ৰংবিলাক হোলীৰ দৰে